mi je iz Gruža. Ima lijepo tijelo, ali ne zna što će s njim. Pa mu dava Coca-Cole, krosana i sladoleda. Žena mi je iz Gruža. Ima intelektualni potencijal, ali rasipa ga na poslu i po internetu. Onda je kaže, od mene boli glava. Žena mi je iz Gruža. Prilično dobro vozi, hrabro i prkosno. Ali ignorira udubljene šahtove. Jednostavno ne priznaje njihovo postojanje. Braćo udubljena šahtovska, suosjećam sa vama.